Ya iki lah lobster aku. Kayak lobster ya. Oh, Busuk mas. pasti. Pirang nyari mas ini. Dua nyari sirip itu. Dua nyari. Sirip itu. Lek sampai EP mas ini. Halo. Terima jari up. Aduh box sih. Aduh. Mbak melowong sedikit. Over mas. Nyampe jeriji anu piro. Wah. Saya tangan menuju spot kawane sing akeh kok. Mas. Wedi luwe. Kita kembali ke mana ini? Nyoba safara lagi. Tetap bersama. Waduh lah kok ngene lho. Lapake iki. Wis kene nyoba. Tetap bersama sekuat wanita. Sekuat dulu. Kapten mantap. Baru datang terlalu sore. Persiapan dulu. Persiapan wis mulai mancing. Masih ngeromot ikan. Gimana? Ini ya Mas ini, burung. Kentul-kentul tok ya. Mas Habib, piye Mas Habib? Masih apa? Sepatnya kayak mau enak nih sih Mas Habib. Weh. Dan coba sih. Kok ayo gede-gede tok iki. Oke. Lo lanjut. Mulai mancing masih. Anginnya mantap. Loh. Lah kok ngono rek. Ya nak. Oh, monjok meneh. Alamak, lemah bos pe. Keren. Tapi gue limanya. Kita ada lobo nih. Nyari, mundur-mundur. Terus. Kono candal kono. Kom. Mari lima nyari apa? Oke lanjut, aku burung. Lanjut. Oke nih.
dirimu. Hari ini ada lima jari HP. habis nih satu apa Enggak. sekarang kates Pokoknya dino iki Mas Beni tok. Entekno Ben. Entekno Ben. Lanjut. Apa ini? Aduh. Apa ini? Alah, jatuh kali. Urang Ben. Urang. Apa lobster? Iya. Ya ini lah kayak deh lobster ya. Aduh. Kote. Beratnya gue anu nih. Wah. Astagfirullah. Pas sendiri Mas Beni. Teng telu. Kaile genting. Gimana? Mas Beni kok. Ya. Oh, Beni tok dina iki, Jan. Kapan? Kewedi itu. sawir nek ana wae sengkong Apa nih? intinya kenceng lu Kapan gini deh? Hari ini sepertinya khususan karena Mas Beni. Sama cari apa? cari apa Yes. Iwak sing anu wae murup abang berpate aja. Ya Allah, iwak kalvalum Gusti. ngomong kapal Iwak kalvalum iki lho nang ngilap. ono mana iwak kapal Mas Kapit. Wih, nila lagi asli. Asli. Waduh kawan. 5 jam. Aku kapan? mas apa ala Pak Cemen Oke. Lagi. Pokoknya hari ini. Waduh. Diri Ben. Ben. Serah Ben. Alah yo Ben. Sik. Aduh, tak nyerokno Mas Beni. Aduh. Ringkes tadi ke. Enggak, ada teman-teman tapi. Teman-teman. ampun Allah Mantap. Gede deh. Boleh ya gede teman lagi. Asli. belum semut Kirangnya dua nyari diri beda. dua nyari Diri beda.
Lek sampai epek-epek. Wah, Mantap. Yosh, aku cool. Mas kafe mah. Oh, kayak gini 5 jari apa dulu. Kayak iki kita apa ya? Enak. Nah. Halo. 5 jari up. Apa? Awas. Lanjut. Mas ini sekarang ikan kakap merah. Kakap merah. Ini sama nyeplos yang papan di moro macet iki. Merah meron. Nek awak iki anu seremmu ndi? Nek pura aduh tok. Aduh. Aduh. Mbak melowong. Nek awak iki. Apane mah? Wadah, lah kok iwak anu ngono rek ya Allah wak purba. Ikan purba. Wong iki kan lek aduh. Mas kape bolak balik. Awak mari nepos aja. Terus sendiri? Cari. Awas. Foto. Oke. Rekam berarti kan? Ya. Aduh, Rek. Kawede. Bulat piro ya di siji kuwi. Kayak mau teles. Pokoknya ngeterno Mas Beni sini iki. Woy. Aduh. Panjangnya? Wah, nah itu ya. Over masih. Nyampe driji anu biru. Wah, nyos. Mantap. Guys, lanjut. Pecah. Loh. Tunggu rek. Nang ndi wae? Belum. Aduh, Soto ya. ndi Jul? Yono. Iku. Yuk, ndi lho. Awas terus. Itu no. Sak piro. Ya, gimana? Wipet ngono. Aja. Syuting Sak piro? Ya Allah. Gua sak mono iku gimana nyari. Oke. Ceker bumbu. Iki tak aja kowe. Awe iku lho. Oh, ndi ngono muah.
di. Enggak. Nah, saya buncis. Jom. Ih. Cukup.